wamenaguritse, nubwo wamenaguritse uri mu maboko y'umubumbyi. Haleluya, uri mu maboko y'umubumbyi. Imana iragomba kongera kugusubiramo, ikubumba bumbe, ikuvanemo ikintu yifuza. Icyo yakuremeye nturagishikako. Wari ubizi ko Imana yakuremeye utarahagera n'agace k'ivyo Imana yakubwiye urashikako. Imana yavuganye nawe ibintu byinshi ariko nurabigerako. Imana iragomba yongere igusubiremo, ikubumba bumbe, igutegure, ikubake, ikunagure, usubire ube icyaremwe gishaje. Satani arabizi icyo Imana yakuremeye kugerako. Satani arabizi icyo Imana yagupangiye mu buzima bwawe. Cyo gituma agupiganisha, akugwanya buri gitondo, buri mugoroba, kugira ngo utagera ku ntego. Haleluya. Imana ivuganye nawe, kugomba kuongera kandi kuba wewe. Ishura cyumvise neza, uragomba kongera kuba wewe. Mu myaka ya kera, mu myaka iheze nka 10 cyangwa 20, hari ukuntu wari ufise amahirwe, cyangwa imyaka 5 iheze hari ukuntu wari umunyamacigwe, ibintu byose ukoze byagenda neza. Ariko uyu munsi ikintu cyose ukoze, wapi? Satani yarinjiye mu buzima bwawe, Satani yarinjiye mu mugisha wawe, ibyawe byose araza kubyubika. Nyumviriza ijambo ry'ubuhanuzi, Imana yamanuka no kongera kuburura ibintu, kongera kandi kubyura. Haleluya. Umugabo yitwa Yosuwa bagenda kugwana na Hayi, bagiye kugwana na Hayi, Hayi irabatsinda. Gisagara cy'Hayi kirabatsinda, bindi bisagara byose bikomeye Yeriko bari bahisinze hasi, ariko bageze Hayi irabatsinda. Yosuwa watangura kurira, yitembagaza imbere y'isanduku y'isezerano, amara umunsi wose yitembagaza imbere y'issanduku y'isezerano. Imana iramubwira turajya, byuka ndakubwira amabanga icyatumye igisagara cy'Hayi kibananira gufata. Ndashaka ko Imana ikubwira amabanga y'ubuzima bwawe, Imana ikubwira ibintu byapfiriye, Imana ikubwira ibintu byononekariye. Semeni amina. Haleluya. Imana ikubwira ibintu byononekariye. Iramubwira ngo igituma Hayi yabananiye, murafise ikibazo muri mwebwe. Hari umuntu yakoze amakosa, hari umuntu yakoze ibintu nashaka. Wari uzi ubuzima urimo ashobora kuba ari amakosa y'umuryango wawe, ashobora kuba ari amakosa ya famiye yawe, ashobora kuba ari amakosa y'ababyeyi bawe, ariko uragomba kuyavamo, uragomba kuyikuramo, uragomba kuyasohokamo. Igihugu cyari gifise ibibazo kubera umugabo umwe yitwa Akani yabateje ibyago. Imana ibwira Mose ngo hamagara imiryango yose ndabereka ikibazo ahantu cyavuye. Muri iyi minsi Imana ikwereka ikibazo ahantu cyavuye, ikwereka ingorane ahantu yazananye. Amen. Ikwereke ikibazo ahantu cyavuye, ikwereke icyatumye uhomba, ikwereke icyatumye amafaranga atacha agufasha muze, amafaranga urayaronka ariko akaba aragiye yose nk'ifu y'imicira. Imana ikwereke ikibazo ahantu kiri. Imana irabwira ngo mwegerane imiryango yose. Atangura gufatwa umuryango umwe. Muri uyo muryango, muri miryango 12 ya Isirayeli havamo umuryango umwe umaze gufatwa, kugeza igihe hafatwa inzu ivukamo Akani. Haleluya. Kugeza bamenye neza uwo bateje ibyago, uwo muntu yaguteje ibyago ubwirizwa kumumenya, utaramenya ingwara biragoye gukira. Urasenze kenshi, usenze iminsi myinshi, ariko nuramenya ikibazo ahantu kiri. Abisirayeli baratsindwa kubera umugabo umwe.
nawe uyu munsi uhoraho arayaguteza. Waduteje ibyago, abantu barapfa, abantu bamererwa nawe ibyago waduteje, uhoraho uyu munsi nawe arabiguteza. Baramufata n'umuryango wiwe wose n'abana biwe bose. Abana ba Kane barambabaje, n'umugore n'abana. Ariko ikibazo namye nibaza, gituma n'abana bajaniranywe, bashobora kuba bari baza amakuru, y'ibyo se yakoze, ariko bagaceceka. Igari abantu usanga ngo naka ngo sinovuga ibyiwe da, ngo azogwa imbere. Ukanka kwiyanduza ku muntu, mugabo ukiyanduza ku Mana. Ugashigikira ikinyoma cy'umuntu, mugabo ukaja ko amakosa avuye ku Mana. Ukaja kikosa, Imana ikagushira kamakosa, ukemera kuja kamakosa kubera umuntu. Sinovuga amanyanga yose, sinovuga ibyo yakoze, ngo yo havangirira nabi. Ukuri guca muziko niko gira gute, nigusha. Vuga ukuri. Abana biwe n'umugore we ashobora kuba bari bazi, kuko ngo yafashe izo mpuzu arazicana, azimbira mu nzu mwihema, indani mwihema arazimbira. Shaka kuba barabibonye, baraceceka. Ntugaceceke mu gihe cyo kuvuga, ntukaceceke. Ceceka mu gihe cyo guceceka, uvuge mu gihe cyo kuvuga. Haleluya. Satani ntukamubikira ibanga. Usanga umuntu afise utuntu agendana yahawe takakana, urumva rero naho usenga. Umenye basokuru bawe karabafashije, basokuru bawe karagize icyo kabamarira. Nawe genda ugashira hajya munsi y'imatera, genda ugashira hajya ukorera. Wowe ukibaza ngo ushizeho ibintu bizotuma ibintu bigenda neza, ibintu byose bikanka bigaparangana. Kubera ko umaze gukizwa, umaze kuba umurokore, ntukwiriye kuvanga ibyera n'ibyirabura. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi wo gusubirana ubuzima bwacu. Ubuzima bwawe, imibereho yawe yabaye mibi, wasubiye inyuma nk'ibirenge. Ibirenge birasubira inyuma. Ibirenge bijya birasubira inyuma. Nuko mwaciye umugani. Ibirenge birasubira inyuma gute? Bitera bica imbere. Utegeza gutera uca imbere. Tera uca imbere mu izina rya Yesu Kristo. Tera waguka, tera ugwira. Amasezerano yarabrokewe ahantu, Imana ni yadebroke mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha warabrokewe ahantu, Imana ni udebroke mu izina rya Yesu Kristo. Umva, wari kuba ugeze kure, ariko umugisha wawe warabaye bloke. Haleluya. Amafaranga yawe yabrokewe ahantu, Imana ni yadebroke. Mariage yawe yabrokewe ahantu, Imana ni yadebroke muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Imana igira ikintu ikora aho hantu, vayo sicyo kibanza cyawe. Muri ibyo yavuze ngo yadusanze twigaragura mu ivata idukuramo. Vayo aho hantu, vayo muri ubwo buzima, vayo muri icyo kibanza, vayo. Semeni amina. Ni minsi yo gusubira kuzugwa. Lazaro yarazuwe, wewe niwe utozugwa. Yesu yarazutse, wewe niwe utozugwa. Kubera ko uguma mumva, kandi Yesu nawe yaravuyeyo. Vayo abantu bagenda tona bazima, ariko ari bari mumva, ubuzima bwabo buri mumva. Haleluya. Tuzamuri ibiganza umwami wacu Yesu. Haleluya. Ubuzima bwabo buri mumva. Ubuzima bwanyu benshi buri mu bituro, buri mumva. Umurozi yarakujanya gushira mumva. Wewe ukwijije imyaka 14, nagire umuntu agufasha uwo mwana. Ukwijije imyaka 14,
ubuzima bwawe n'ubuzima iyo abandi basinziriye wowe ujanwa mu buburi, ujanwa mu bapfuye, igwa ugarurirwa imyuka y'abapfuye. Uvize imyaka 14 waratanzwe. Watangiwe inka 9 uvize imyaka 14 n'intama zitagira zingana, inkoko zitagira zingana. Ufise imyaka 14 ubuzima bwawe baravuga ngo uyu imyaka azoba hameze nk'umupfu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo uryamye usa nk'uwapfu, abantu baba bakubona usinziriye mugabo usa n'uwapfu. Imana ifashe gahunda muri iki gitondo kandi yo kongera kukuvana. Yadusanze twigaragura nifa idukurayo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeraniye ubu. Ivyo birabaho urakura ugeze umunsi wubaka. Igihe wubaka hari izindi nama zakozwe ngo naho ubaze ntabwo uzorambira mu rugo rwawe uzosambuka. Amazimyaka 2 akoze mariage, ariko bobo imyaka bamupangiye asigaje mike. Umepanga gahunda urugo rwe ruzotegeza gusambuka, ariko bwasejeje imisi 14 y'umuzuko urugo rwawe Imana yarusuye kandi yesuye n'ubuzima bwawe. Ntuzokongera gusubira kwa uragwana n'iyo mizimu, ntuzosubira kurarwagwana n'iyo myuka. Umuntu akagenda yibaza ngo ibintu bimeze neza, kumbe baramuhejeje. Uhora habikora, uhora habirema. Ko wewe ntabwo wari kubaka rega, mariage ni yari kuba. Uri pambana, waragwanye cyane, warasenze byagutosha, ariko kandi wongereza usenge. Ntabwo byari gushoboka, ariko Imana yaravyemeye. Baravuga ngo nahagiye tuzovyemera ku rugo rwerurama. Mu bushobozi bwa Yesu yamamagaye niyo kwizegwa. Ndamusokoye ndamusokoye muri uko kuzimu n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Toka 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 toka. Ubunyene nkivuga isana kakanya, ubunyene nkivuga uyu munota, ubunyene nkivuga akakanya, muduze mu muhagarike hano ku gicaniro. Icaniro gihure n'ikindi gicaniro. Ubutware bwa Yesu, icaniro byose byubatswe ku buzima bwawe turabishimye.
byose bigenda bipfa byishwe n'uyu muntu. Rito paya taga ndakumanuriye ku muriro ayo masezerano yose yabaye, ayo masezerano yose yakozwe, ndakumanuriye ku muriro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na 2 na 3 10 toka. Bicaniro biriko biraturika, biriko biramenagurika, biriko biraturika, biriko biramenagurika, cyane biriko biraturika, biriko biramenagurika mu izina rya Yesu Kristo, mu butware bw'Imana. Muvemo, 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 muvemo. Izo nka zabazwe, izo ntama zabazwe, amaraso yose yazo turayasheshe mu izina. Aciya, aciya. Imana yafashe gahunda yo gutabara uyu mudamu, Imana yafashe intego yo gutabara uyu mumama, Imana yafashe gahunda yo gutabara uyu mumama mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro. Ivyo bicani izo ndasago zaciwe ku mano makuru. Ndakica umuriro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'imbaraga, izina ritabara, izina rihindura ibintu, izina rihindura amateka, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha. Mana urakoze kumubohoye mu izina rya Yesu. Ndawizera ko Imana ikirabohora. Kuvuga amina, vuga haleluya. Dufite Imana itabara iyo duse, dufite Imana dufite Imana itabara abayo iyo duseze iratwumva. Imana yumvise gusenga kwawe, Imana yumvise icyo waje kuyisaba, Imana yumvise icyo waje kuyibwira.